icegati cya kabiri twakitandikira mu district ya Kiruhura abaturage umutaro cyakera cya Kabunga igombora ya Nyakashara barkwetombetera abakozi ab'ekitongore ekiri kujunanizibwa kurinda inyameishwa ecya Uganda Wildlife Authority abo kutarinda inyameishwa zabo zikaguma zibatahira wahati bagira ngo baheze myakena babonabonesebwa inyameishwa nizo zumwe ukurugo mu irindiro ry'inyameishwa irya Lake Mburu National Park. Tuwa n'abashija babi abo kwirereka kubi nobo nojya ngo mutwe natungo bushuruzi no barami kubatera kiboko ako tukabeta embuyo kutere mboguru bagere bo batera amasoza higuru ngo emboge mwenekera abantu bakera abantu bagira ngo embogo eziri kutura umfamu ya Professor Ephraim Kamuntu zibaburuzo butoro kandi ubwo hati tibine cyo kurya kandi zizaheze myake na umwanyogo ide twino busasi bwingi abwembogo kutahira tukatera umuranga bakanga kutura kandi ubwe embogo ziri kurwo wa Professor Kamuntu ituze ibyo kuriye twakibine mwe twantushaba babase kuja kutiyamba batwara imbugo zabo abukwa tukatera umuranga wa chairman RC3 nakimanya twatera umuranga wa chairman RC5 wa RDC bona abibimbize abataka bayongera bagirango bakagambaho na Professor Kamuntu kwabahwera akagaruza imbogo mpaka konka ekitakakorwaga kutwakira wa Professor Kamuntu kutwagambira nawe yajya ngo yaza kutera abawuwa twayabaterire bayanga kwije kutwara imbugo zabo kureba ngo embogo zimazireho ibintu byona kandi obwo nyina berere abana bitu bine cyo kurya nindonde cyo ndabatera amahega cubura no kushoma kwaza kurema embogo zatumaraho zatezaho umuntu yaburo butoro ntarara hacuro tere bigoma embogo hinduke tureba Robin Serunjoji owembogo zimarireho emisiri yashobora ngweji nisizoni yakana enyamishwe ziri kurya emisiri kandi berarikirire abukobwa hati ezi nizibasa kwita nabantu government twabeshengereza tutire maranga ubutege kibona twatere maranga umbawuwa mazimembogo zaturaza kubi turara kubi ahabwenjara turara kubi ahabwa abana turara kuba ahabwa abashija barara na tochi batembero mitunu bakumembogo umuntu rusigaro yararikiriro jo tatagara ko byagenda ejino season yakana gamente tiyambe etware imbogo zayo ninge toburinzi bwona kure munitu twabonka abanyegana shana tuvuke kera tukwenda kuza mu kampo batutware basituko kunga tukwenda kureba kwa ntwekorra aba bashobora ngo kitongore cyawuwa bakijaho bakangenya mishwezi n'amasasi konka tubazitwara ekiri kubera rekereza kuruga season yakana abawuwa bakijo murundugumu baza mubakuma bazitera n'amasasi bashendekereza zagaruka kurugobona zigaruka tubakagarukaga mazima twabeshengereza government mutuyambe n'obusasa bw'amana munonga embogo zibire embogo ziturire misiri yitu n'abana bitu nimwe twiha school fees tubacishoma tubacifuna byo kurya n'abamwe baza kwika kwiba mwe ntwino obusasa bw'amana munonga mwije mutware embogo zanyu Chairman w'entebe yo kubanza Serunjoji David yayongera yagira ngo government yabetaba ya mbere nibaza kufuruka kabako batatu ya mbere abuko tukuza kugwaha tukitura henjara no kufuruka tukargo mu cyarumu tukaza kurunda handi Chairman w'igombora Nyakashashara Andrew Wachija yagira ngo n'abembezi batahibe bakagezaho kutera umuranga ab'ekitongore cyawuwa konkatine kibabakorine mbwene cyo kisaza kimwe munonga ngabe ni saba government aho kwita turum park abantu no bahinga bikuya byabo nkana handikira RDC tuhandikira ba park konka no response bene cyo bakugaruka mungu bene cyo bakora park munonga saba government kutiraho park yambe eje ihembogo zabo ningabaziti abo kuba abantu bene bikuria abantu bahayire mituma abantu barige mbweno amakamunana kandi agarumwa abantu bari kurengigana nibo bariyo nibetombwiture kitongore cyawuwa abembezi ba district ya Kiruhura ahabo butatu ari imbogo ezo myanya yazo mpaka yo kurindurwamo kandi zisire misire mu bicori ebihimba ebinyobwa entoke hamwe n'ibindi bingi wa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato muri Kiruhura Job Kato kandi ngira ngo enshongejo
ni inkuru munonga kandi kiri kukirayo kuba kikuru munonga no kugira ngo gavumenti ishemere kurgayo ekuhera abakazabo abakorara berarikirire ahabwa abashaija babo okurara aheru